Senin benim ne yapayım? Ya da şunun yaktada birliğine. Böyle iyi. Şunun gibi bu. Bir de. Kırılmış. Son cama. Buğunducu apasıncı mı? Kırkın. Hadi adam da bu da kırkın kırıldı. Ne? Bakın ne? Ha? Şimdi o sakalla kimde var ki? Tınca battı o. Tın battığında ne isteyeyim? Kapağın dağıdı. Zaman bitti kız. Yukarıdan. Hı? O ne? Şimdi böyle ama. Hey! Ay. Cemen. Hop. Buğundacı. İsiniz gitti. Bu yukarıdan bölme. Buğundacı sonunda. Bölme yukarıdan da düzekti. Yakını durma. Ben şimdi baba. Çok güzel. Daha düzenli gitti. Bakın. Bana yesiniz size. Hey. Güzel. Zombi ya. Kıvı bulmak için kimle gördük. Zombi derken bakardım işte. Haydasın da. Vay. İşte bu kadar. Zombi orada. Turisem bilgili. Kim demem. Sıcak adını bilmiyoruz. Ben bilmem. Hey. Üç köbürre bulmasınız. Hey. Yana. Kızlar dışı. Akacı bir soğuş. Kes. Sen. Vay. Zombiye bakayım. Tepede iyi gitti. Şimdi bu iyisi zombi bakayım ben. Tez yaktım. Kaç gideyim. Tez. Kırı bulmak kırayım ben de. Kırı bulmak için. Bu ben yaktı. Sadakçılarıma niye gitti? Niye gitti? Koy. Bana komik çizesin bak. Koy ki bana komik çizsin. Koy komik çiz. Haydi git bacısı. Komik çizsin bana. Ne. Hey. Yıkıyor. Bir cevap batsın. Kızda yoksun. Niye bana cevap batsın? Nerede ikinci dostum öldü? Me. Ne belirli değil. Tez Hagasino çizgi açayım. İki kaptım. Kimin yanı bunu bulmasın mı? Orada savaşacağız жететінді. Үйге бап, газетта жасап алып. Хош па бір жын жасап алайын. Үй қайдасың?
үйдің есігін ашып кеттім. Ошақтың есі зомбилік көтен ба? Не болып кеткен? Қасымда бөлкіл бар. Неге осы бізде? Анай. Тез жасапсың, бірден ал. Тез. Не жасасам болады қазір? Мыналарды алып. Енді мұхит өзенге қарай қашу керек. Тез. Мұхит бар ма? Соғып қашып кетейін. Ей, крипер! Ойбай, мені не істеймін? Мұхитқа қарай қашу керек. Өзен ғой. Көріп. Енді не істеймін мен? Қойылама, көмектесіңдерші. Сендерден басқа бұл жақта орманды білетін адам бар ма? Тез көмектесіңдерші. О жоқ. Ойбай, крипер, қайдан шықтың сен? Мына орманды көруге болмайды десе кірмеу керек екен ғой, түн батып кетті ғой. Hoppa. Kemir muhitçi өзенде ғой кілең жақта тұрған. Достар, сізде видео болса лайк басып тіркеліңіздер. Көруге болмайды деген кірмеу. Ай. Енді не істейміз? Достар, осымен видео аяқтадық. Қош сау болыңыздар.